Udalak eta eskolak elkarlanean COVID-19 testu inguruan online jardunaldia burutu dugu, eta izen berarekin ikerketa burutu genuen 2008ko ekaina uztaila bitartean. Pixka bat ikerketa honen testu ingurua COVID-19 testu inguru horren agerraldiarekin abiatzen da, nolabait martxoaren hasieran hartutako lehendabiziko neurriak etxealdia agintzen digute, eta baita ere hezkuntza sailetik eskola jardunaren etenaldia. Eta etenaldi horrek nolabait aurrez aurreko eskola jarduna aldatzen du eta online edo modu telematikora bideratzen du. Desabantaila egoeran eta egoera zaurgarrian dauden haur eta gazteen beharrak azaleratu dira. Pues desde el Ayuntamiento de Ermua, con respecto a las medidas que en el ámbito de educación hemos desarrollado frente al COVID-19, podríamos mencionar que se ha hecho entrega de material de prevención a los centros escolares, que hemos acometido obras con respecto a la reestructuración de aulas y nuevas habilitaciones que han permitido el desdoble de grupos. Hemos trabajado en la brecha digital facilitando las conexiones a la red de fibra municipal a aquellas familias que estaban en situación de vulnerabilidad. Y estamos actualmente trabajando en un proyecto para dotar también de equipos informáticos, de dispositivos informáticos a alumnado de quinto y sexto de educación primaria. Elkartu garen foroa benetan aberatsa izan ere pandemiaren olatu honek harrapatu gintunetik, aukera gutxi izan dugu, gogoeta sakonak egiteko, presma pixka bat igotzeko eta horrelako foroek aukera ematen digute, esperientziak elkartrukatu, egindakoa baloratu eta zalantzarik gabe aurrera begirako erronkak partekatzeko. Pozik gaude askotariko eragileak parte hartu dutelako, eta aurrerantzean ere gai honi helduta aritzeko prest agertu direlako aipatutako eragile horiek guztiak.